Kibor pulit ke distrik Ribhoi lengba ke District Executive Force hadin ke jingyo jingtip ke betikena halo ke jing temu shalan drugs. Kilapan upshrip ha ke surok ba National Highway Bahanrio hakat Sanmer. Badi okem ru ikilangut kibriu rangkat baru drugs heroin ubakya gomba arspa san pusau point ibe gram. Katkum ke jingtip beliau lum ki pulit ke berang pet ngor ke jing temu penrung yo drugs syak jela Meghalaya wada pedang ke jinglek kemen ban pediang ya ke senam temai ha ke sitrik kula lengkot. Hadin ke jingyo jingtip ke beti kena kelapan upshrip ya ki brio ki bertemu ban calan yo nu drugs heroin badi okem ru yo weu brio lembat arngut kilong kemir. Kini kebelah syakem kini kebelah tip kerteng kumu Ikramul Hussein ka Nihar Begum bad ka Manjuwara Begum. Nak kamet jengini ki brio layo pen kurup yo nu drugs heroin kapisa san prahajar lai spa prapo tengka ki mobile phone ban nakaliang ki bor pulit hadin bala pendap ke jing kemi ibnya yo drugs lakem no gini ki brio bat la register muka duma kat kum ki kendon an bat ke jing toket ban lap siki weki wek beran keti hagaban chalan drugs kala nang ya chakmat Target teh. Jal. Hai.